بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء ترى biraz söz kılıp ötüyoruz. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, men pendelerim men туралы сурашат, мен аларга жакынмын дейт. Ким мага дуа кылган болсо, анын дуасын кабыл кыламын дейт. Яни башка аяттарда келиши мүмкүн, алар эме Алла жолуна сарапташ тууралуу сурашат, сен аларга айткын деп, мисалы. Бул жерде не дейт? Мен аларга жакынмын дейт. Сразу Алла Таала жооп берип атат да. Эми кимде ким Алла субханаху ва тааля дуа кыла турган болсо, аны Алла Таала жакшы көрөт. Башка бир инсандан сурай турган болсо, мисалы, карыз алышы мүмкүн, $1000 алдың, аны бербей туруп дагы алдың, дагы бербей туруп дагы сурайын десең, ал адам сизди көргөндө кача турган болот. İnsan suraganды жаман көрөт. Allah subhanahu wa ta'ala suraganды жакшы көрөт да. النعمان بن بشر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Anas bin Malik radıyallahu anh aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi. Dua bul ibadat depçi. Andan keyin okudu deydi. Allah Taala aytadi. Sizlerin Rabbiңер Allah subhanahu wa ta'ala aytadi deydi. Ud'uni, yani mağa dua kılma, men sizlerin duаңарды kabul kılamın deydi. Allah'ın vadası var. Kim dua kılsa Allah Taala'nı kabul kıladi. Менин пенделериммен кимде ким мага дуа кылбай турган болсо, яни өзү текебер болуп Алладан сурабай турган болсо, алар тозокко кирүүчүлөр болот дейт. Ошон үчүн Аллага дуа кылышка Алла Таала бардыгыбызга товфик берсин. Кимде ким дуага бекем болгон болсо, ал эң жакшы пенделердин бири болот, жана жаннатта эң бийик даражада болот. Дуа бул не? Алла субханаху ва тааlanын жардамын, рахматын, берекесин жаадыра турган, байлыгын көтөрө турган нерсе дуа. Мусулмандын башка бир мусулманга дуа кыла турган болсо, анын дуасы кабыл. Жанында бир периште турат, сага да ошондой болсун дейт. Башка бирөөлөргө жакшылык кылсаң, сизге жакшылык болот. Иншалла Аллах кабыл кылсын.